Ütüğünün. Min adım Kuliçkina Nastya. Min bugün ehiyaha mikrovolnovka kek sastırı gönderiyorum. Biheha nada masarita, üt, burduk, сахар, tuz, kakao, разрыхлитель, оны бесылыт. Биги бастан сухой состав сахалыбыт. Бурдук. Антон, какао на разрыхлитель. Антон, 2 столовые носка сахар. Он на туз. Куябыт. Жүгендик куям барат, биги сымыт кытам. Антон үр. Антон масарта. Эми жүгендик куябыт. Кесте бит букулан баран буманны курдук болла. Билген кесте битин буманнык формочкаларга кутабыт. Буманнык формочкаларга куттубыт, билген микроволновка 2 минутага угабыт. Кекстарбыт бустулар, билген сахарный пудранан келебит. Буманнык кек сыңыран жоңтун күндүлен. Миннигисти кахан.